bibaye mbere turagira ngo tubanze dushimire ubuyobozi bwa Nibature Zuka Turabagirane bwaduhaye uyu mwanya. Amen. Nawe bafatanye turabashimiye, Imana ibagirire neza kuri yerekwa bakoze. Yego. Hamwe n'ibyo rero nkuko babibabwiye uno munsi cyangwa se muri uyu mwanya n'ubuhamya tugira ngo tubasangize. Mbere yuko tubibwira nagira ngo dusome ibice zo muri Bibiliya bitatu. Nabonye umuhagarikizi wacu kimwe yasomye nico na kimwe nateguye, ndumva umwuka ari umwe. Yego. Turasoma muri Zaburi 103:2, dusome mu Gutegeka kwa 2:4-9, dusome no mu Efeso 3:20. Ndasoma nihuse mu buryo bwihuse cyane, ntabwo ndi bubwiriza ariko hari impamvu yatumye ntegura ibi bice. Yego. Zaburi 103 no kuri 2 ndasoma muri Bibiliya yera no mu ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo bugende bangikanya kugira ngo birusheho kumvikana. Umutima wanje himbaza Uwiteka, ntibibagirwe ibyiza yagukoreye byose. Bibiliya ijambo ry'Imana kavuga ngo koko reka nsingize Uhoraho, ne kwibagirwa icyiza na kimwe yakoze. Gutegeka kwa 2:4-9, Bibiliya yera iravuga ngo wirinde ugire umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe iminsi yawe ukiriho, ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Bibiliya ijambo ry'Imana ikavuga ngo icyakora muramenye, timukibagirwa ibyo mwiboneye, muje muhora mubizirikana igihe cyose mukiriho, muzabyigisha abana banyu n'abuzukuru banyu. Efeso 3:20 haravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramwo. Biri ijambo ry'Imana ikavuga ngo nuko rero Imana ikora ibirenze kure ibyo twasaba ndetse n'ibyo twakwibwira byose, ibigirishije ububasha bwayo bukorera muri twe. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Asante cyane, turanezerewe Yego. kuba turi kumwe namwe. Ndagira ngo mbanze mbwibwire kugira ngo mumenye, benshi hano ndabazi, harimo abavandimwe, hari inshuti n'abavandimwe n'abandi benshi nzi, ariko nanone hariho benshi batatuzi. Yego. Nitwa Bukuru Ndayimuzige Ruben. Yego. Mvuka mu muryango w'Abagunga mu nzu y'Abasama. Dutuye mu Rwanda i Gisenyi, ariko twatuye no mu bindi ni Kigali n'ahandi mu ntara z'u Rwanda. Ariko aho twari dutuye muri Kongo, nahitwa ku Mugeti mu karere ka Bijombo, niho twakuriye, niho twashakiye, niho twamenye ubwenge ndetse twatangiye kubyara. Yego. Twabyaye abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3 nibo dufite. Muri abo 6 washatsemo 4, barabyaye nabo bafite abana babo, dufite abuzukuru 13. Turashima Imana kuri uwo mugisha Imana yaduhaye. Amen. Mudamu wacu yitwa Niyihoza Angelique, niwe nibyo zina rye, niwe twabyaranye abo bana b'uwo muryango mvuze. Yego. Ubuhamya bwacu buri mu bice 2 cyangwa se bugabanije mu bice 2. Yego. Igice cya mbere turavuga iby'Imana, uko Imana yagiye iturinda twebwe ubwacu ku giti cyacu no ku muryango wanje, cyangwa se impfu Imana yaturinze, cyangwa se intambara twagiye tugabwaho na Satani ariko Imana igenda iturinda. Kiraba igice cya mbere. Yego. Igice cya kabiri turaja kuvuga ku bijanye
cyane cyane benshi mwagizeho uruhare mudusengera ubwo twari mu bitaro hariya mu Buhinde, tuboneraho no kubanza kubashimira, turaja kubigarukaho. Ariko nanone twagiye kugera hariya twarabyivuje mu gihe cy'imyaka 19 kuva 2005 kugeza 2004 na 2024 turimwo. Kwihuta rero, igice cya mbere turabanza nguko twari tukivuze, duhereye gushima Imana yaturinze mu bibazo bitandukanye twaba tukiriho, ntacyo twakoze na kimwe uretse ubuntu bw'Imana n'ukuboko kwayo n'urukundo rwayo dukunda, itugirira neza abantu bayo nkuko twese turi hano. Rero kugira ngo dutangire, kuko narigize ngo narimbivuze, mu by'ukuri navutse muri uwo muryango narimbabwiye, mvuka mu bana benshi, turakura muri uwo muryango neza cyane kugeza tumenya ubwenge, dutangira kwiga abanza, yisumbuye na universite, nta kibazo na kimwe kugeza dushatse ndetse tutangiye kubyara. Ariko ibibazo rero nk'uko byagiye bigarukwa hano, ibibazo bibana n'abantu mu buzima, ariko si bwo buzima. Nicyo dushima Imana, ibibazo birahaba cyangwa se intambara duhura nazo, ariko si bwo buzima. Rero tugeze mu mwaka w'1000 niho ikibazo cya mbere cyatangiriye, nija gutindaho kugarukaho. Mu mwaka w'1989 twakoze impanuka turi Kinshasa, dukora impanuka mu buryo nija gusobanura cyane kuko bijanye n'ahajya nababwiye mu gice cya kabiri. Ariko Imana irayiturinda, ndagira ngo iyo turongera tuje kwigarukaho mu gice cya kabiri nibabwireho, kuko ariyo yateye zirangaruka zose zo kwivuza. Ikindi dushima Imana, mu mwaka w'1991 twakoraga mu gihugu cy'u Burundi, ija kugongwa n'igare cyangwa se ikinga cyangwa se velo mu Gifaransa mu gihugu cy'u Burundi. Aho nakora igare cyangwa se ikinga riratugonga, turababara n'ubu tugira inkovu kuva icyo gihe. Iyo mbonye n'umunyonzi, niko tubivuga, umunyegari hano mu Rwanda, angeze iruhande ngo antware, nibuka icyo gihe, kuva icyo gihe sindongera kugenda ku ikinga kubera impanuka ikomeye nagize. Ariko Imana yaraturinze, turashima Imana ko yarinze ubuzima bwacu uwo munsi. Muri icyo gihugu twaje guhura n'ibibazo benshi bazi hano, abavuye Kongo twese turabizi. Hari abantu twakoraga i Burundi, nakoreraga mu ntara ya Gitega twigisha ahantu muri segondere, tuja guhura n'ibibazo by'intambara z'umuperezida mwigeze kumva witwa Ndadaye Melchior apfuye. Icyo gihe Imana yaturinze urupfu, nari kumwe je n'umuryango wanje aho twari turi, Imana iraturinda. N'ubu tubabazwa na bene wacu benshi bagizwe imfubyi n'abapfakazi baguye mu Burundi bagera kuri 50. Ntacyo natanze kugira ngo njewe nkire n'abantu banje. Igituma mbivuze cyane nuko n'uwo munsi nasohotse nja kubaza, kuko twari dutuye mu kigo cy'abapadiri aho twakoraga. Sohoka ngiye kubaza abacu ko buri bugende. Tumanuka umusozi, Imana yaturinda tubafata. Saa 9 ndagaruka nsanga umuryango wanjye ntacyo wabaye. Bukeye duhungira mu bapadiri, turashima Imana kuko yarinze ubugingo bwacu icyo gihe.
ariko tubabazwa na bene wacu bagiriwe batewe ibibazo n'ibyo si uko tubivuga ngo hari icyo twebwe twatanze uretse kugirirwa neza n'Imana. Yego. Ayo makimwe ntashobora kuva mu mitima yacu. Bukeye rero nyuma ibibazo bibaye dusubira muri Kongo. Umunsi umwe rero kuko twari dutangiye twakoraga icyo gihe twatangiraga gushakisha ukundi turi bube mu buryo bw'ubuzima, dutangiza ishuri mu muhana wacu. Ubwo rero biba ngombwa ko ibuvira niho nari ntuye n'umugore. Icyo gihe muri 1993 hari umwuka mubi cyane. Pastor Dieudonné twarabanyura uri muri timu. Yego. Twarabanaga hari umwuka mubi Uvira. Ngenda kuri parikingi hanji Bukavu. Ngeze kuri parikingi bahurira n'abasore batatu. Twari duhagaze benshi muri parikingi, urumva twari tutegereje imodoka ije Bukavu. Yego. Haza abasore batatu baturuka hirya bavuga birukanga ngo babonye uwaza ubirukana, kuko Bujumbura icyo gihe nyuma y'izo ntambara habaye insoresore zitwa ngo ni sanze sheke. Bicaga abantu cyangwa bakabanyuruza mu bundi buryo. Yego. Batangira kuvuga ngo ejo barambonye ko nari Bujumbura mu birukanaga muri izo sore sanze sheke. Bari abasore nyine b'i Burundi bakoraga ibyo. Yego. Numvaga sinashoboraga kubitekereza, kandi narahabaye Bujumbura tuhakora, ariko sinibwira ko icyo kintu bashobora kuba bashobora kumbona kuko ntari mpaherutse. Nari mperutse gihe twari twahunze. Baranegera rero bahe bavuga cyane ngoje kwitera hejuru, usanga bankubita icyuma. Yego. Mu mutwe. Ngwa hasi n'amaraso menshi. Yego. Ndibuka nagiye kunamuka mbona wari marehemu Sebaziga na muzara wacu Nyirandemereza baramfata banirukankana mu bitaro kwa Dr. Runyambo. Barandoda, ntacyo natanze kubona umuntu ugukubita icyuma mu mutwe. Yego. Imana ikakurinda, nari kugwaho ishimwe ndigaruriye Imana. Amen. Nyuma rero tuza gutaha mu Rwanda, naho twahuriye n'ibibazo bitandukanye. Turacyari muri cya gice cya mbere cyo kuturinda. Yego. Tugeze hano mu kwezi kwa 11 2094 twari twarahageze mu 8 mu muryango wanje dufata nk'umukozi. Yego. Ariko icyo gihe abaturage barishishana, uwo mukozi aja kudutega grenade. Munsi ya matera. Sinzi uko twagize gutya turayibona, turiruka ngaduhamagara abasirikari. Twari dutuye iwacu Kabusunzu, hariya Kabusunzu Nyakabanda. Kuri iwacu Kabusunzu hari abasirikari baraza barayitegura. Imana iraturinda uwo munsi, tuyizamuriye icyubahiro, kandi turashima Imana yaturinze icyo gihe n'umuryango wanje. Amen. Muri uwo mwaka nyuma y'amezi nk'atatu twongeye kugira ikibazo n'umuryango wanje. Umukozi yongera kudutega isumu mu mata twari twaguze mu kajerekane, ashyiramo isumu. Je nari nagiye mu mujyi, abari mu rugo bose bamaze kuyanywa. Dutahutse dusanga abantu bose bararyamye. Hariho abo umuryango wanje n'abashyitsi. Icyo gihe twagiraga abashyitsi benshi. Yego. Dutabaza abantu, dufata imodoka tubajana CHK ndetse no mu yindi clinique. Uwo munsi yabigitangaza, barabarukisha. Imana idukiriza umuryango uwo munsi. N'ubu bize tuzandika muri agenda. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Halo. Halo. Eka dukomeze. Narivuze ngo muri uwo mwaka Yego.
nyuma y'amezi 3 turi mu Rwanda twongera Imana irinda urupfu umuryango wanje aho twari twaguza abo mu rugo bari baguza amata akajerekani litiro 5 bashiramwe isumu barayamwa. Twari dufite abantu benshi tugiye twagiraga abantu benshi tukigera ino Yego. abantu bose je nanagiye mu mujyi uretse nje ariko dusanga abantu bameze nabi turabajana bose uko umuryango twari tuwufite n'abashyitsi twari turimwo. Yego. Tugera kuri CHK ndetse n'indi klinike yari aho barabarukisha. Imana ikora igitangaza bose barakira kuko turi hano twongeye kwizamurira icubahiro ku cyo yakoze irinda umuryango wanje uwo munsi. Amen. Bose barakira, bari abana bato n'abagabo n'abandi ni bazima. Yego. Ikindi tugira ngo tuvuge ubwo twari tugeze no twakoreraga mu ntara Imana yaturinze ibihe 3 abacengezi. Yego. Twakoreraga muri za komine zari za Kigali ngari ahantu hitwa Rushashi. Umunsi umwe tugenda muri komine yitwa Musasa tugarutse batubwira kuko bateze baradukengura duca mu yindi nzira. Imana iraturinda tugera mu rugo ntacyo twatanze. Hari abandi benshi muzi bagiye bagwa mu bicwa n'abacengezi, ntacyo twatanze uwo munsi Imana iraturinda. Yego. Ubundi yigeze kuturinda twakoraga Kibuye. Burya abacengezi babaga mu ntara y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba. Twakoraga Kibuye tugiye ahantu hitwa ngo ni Mukura. Dutambutse abacengezi batega imodoka y'umupolisi wari ukuriye intara. Ico gihe baramwisha batwika n'imodoka ye, ariko twe turahagera ntacyo twatanze twongeye kwizamurira icubahiro. Amen. Muri 2001 twigeze gukora impanuka Imana yadukijije. Imodoka iratemba igarwa n'umukingo w'inzu Kibuye n'ahantu haba imisozi. Imana iraturinda. Ibyo tugenda tubigarukaho kuko twagiye tuzandika naho turi kwandi turabizirikana kuruta uko mwebwe twazumva. Buri wese agira amashimwe ariko no munsi munihanganira ayo n'ayandi ariko twateze n'ayandi ariko buri wese ababizirikana mu mutima nubwo abivuga gutyo. Amen. Ikindi dushima Imana twigeze gukora mu nkiko gacaca mwumva mu Rwanda. Yego. Zabayeho mu mwaka wa 2002 twakoze 2002 kugeza 2006 icyo gihe nabikozemwo. Twakoreraga mu ntara ya Butare n'iya Gikongoro. Mbere y'uko inkiko zitangira habayeho icyo kugenda duhugura abaturage. Yego. Tubigisha itegeko rijanye n'inkiko gacaca. Araho twageraga mu makomini imwe twababwira bagahakana bakavuga itegeko bakavuga ngo naba abantu babo barapfuye. Yego. Bikagora ndetse twarangiza guhugura bikaba ngombwa ko tuhava kare kuko batabyiyumvamo mbere bigitangira kuko bumvaga ko hari ikindi kigiye kubakorerwa. Ariko ubutegetsi bwiza abagiye bagera ku nkiko gacaca bararenganuwe benshi. Ariko tubigitangiza nari nshatse kuvuga kuko twakoraga muri izo nkiko gacaca kugeza zitangiye twahuraga n'ibibazo bikomeye bishobora kujana n'ubuzima bwacu. Yego. Ariko Imana yaraturinze dukora iyo myaka turinda turangiza. N'ubu duturanye nabo twabanaga mu babanyangamuwe cyangwa se ababuranishwa n'izo nkiko. Duturanye ntacyo nishinja naba nararenganije kandi nshima Imana kuko ntacyo nahuye na kibazo mu rugo. Amen. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanje zitumye nongera kuvoma kw'iriba ryawe. Halo? Halo.
mukomeze mwihangane irezo kirabanza ikaba nke kandi mutwihanganire kandi turagenda twihuta. Yego. Nari ngiye kuvuga ko nari mbabwira iby'inkiko gacaca. Imana yaraturinze muri ako kazi. Zenda abantu bashobora kuzumva bavuga ngo ni gute wavuga ngo Imana yarakurinze muri iyo mirimo. Yari igoye kuko hari abo bacirwa urubanza ukabona kandi muturanye mubana n'imiryango yabo ukumva kuko bashobora kugira icyo bagukora. Ubuzima bwabaye bwiza, ariko kera abaturage barishishana ndetse bagakora n'ibibazo byari bivuye urumva byakurikiranaga igihe cy'abacengezi. Yego. Byari bigifite ubukana, ariko turashima Imana yaturinze icyo gihe muri ayo mahugurwa yose twagiye dukora no kukuburanisha bitatumye bitugiraho ingaruka mu buzima, ariko twabonaga bigoye. Twongeye gushima. Amen. Muri uwo mwaka turacyari mu gice cya mbere, tariki ya 11 mu kwezi kwa 2004 twigeze kugira impanuka. Imana irayiturinda. Yego. Ahari muri komine ya Gikonko ni Butare ubwo. Twari turi mu modoka tujanye abagororwa bajaga gutanga ubuhamya mu baturage. Imodoka ija kugira impanuka, tuja kwisanga turimo imodoka amapine asubira hejuru. Imana iraturinda kuri iyo tariki nabo twari dutwaye. Yego. Nubwo imodoka yarangiritse, ariko ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu nabo turi kumwe turakira, twongeye kwigarura icubahiro. Amen. Mu mwaka wa 20 twe tuja kwimukira ubwo Gisenyi 2005. Imana yongeye kudukiza impanuka zibiri za moto. Zatubabaje cyane. Abagisenyi barabizi, hari ubwo zatwaye zimwe mu ngingo zacu. Yego. Ariko Imana iraturinda turi bazima. Amen. Ishimwe rigarukire Imana. Amen. Mu mwaka wa 2006 twagize ikibazo kindi gikomeye cyo mu buzima. Akazi karangira tukiri batoya, tukishoboye kuruta uko twebwe tungana ubu. Turi mu myaka y'ubukure, ariko akazi kararangira. Ariko Imana iraturinda itubeshaho. Ibyiza Imana yadukoreye nabyo tuzabivuga, ariko turavuga ibyo kurindwa kw'Imana. Amen. Imana iraturinda ntitwaseba. N'ubu turagenda mu muhanda kuva icyo gihe ntitwaseba, tugakora ndetse na za gahunda z'umuryango, haba umuryango bwite ndetse n'umuryango mugari, tukumva tukazigaragaramo kandi tugatambuka kimwe n'abandi. Ntitwaburaye, ntitwaretse kwambara, tubayeho kimwe n'abandi. Imana turashima kuko izikora ibiruta ibyo twibwira, izi dukorera ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Amen. Rero ni byinshi tutwana incamake. Reka tugaruke ku gice cya kabiri kuko amasaha agenda, kandi na rezo kirabanza igacika. Yego. Mu by'ukuri igice cya kabiri kijanye no kwivuza mu gihe cy'imyaka 19 kuva 2005 kugeza 2024. Murumva ko ari urugendo rutoroshe. Yego. Ubuzima Imana iziturinda, abantu bakagira ngo buroroshe, ariko Imana iziturinda aho abandi bashobora kugenda, ariko Imana ikaturinda. Ubwo buvuzi, ubwo burwayi bwatewe n'impanuka imwe nigeze kubabwira, navunikiye i Kinshasa. Yego. Naravunitse, maze kuvunika twari tugiye kwinjira mu modoka. Abanyakinshasa barahazi, abantu benshi. Umwe asubiza inkokora mu inyuma, inkubita mu gatuza, ndababara cyane, numva ndababaye. Yego. Ndetse numva kagufara yakubise ndi. Yeah. Itu kayak muvizi
karakoresha Yego. telefone. Alo? Yego. Halo. Nari mbabwiye igice cya kabiri byatewe n'impanuka ni imvune nagiye nivuza iyo myaka yose. Nta handi nigeze kubabwira mbere ibibazo byatangiye navunikiye Kinshasa. Yego. Vunika ari umuntu tugiye kwinjira mu modoka twari kuri parking twinjira ku modoka umuntu asubiza inkokora inyuma tutana mu gituza numva kagufa ngo koto ninjire mu modoka numva icyuya kirandenze. Yego. Ndasohoka numva ko mvunitse aterekanje kwa muganga ndagenda nari ncumbitse kwa mukuru wacu wari Joseph Mutambo arataha mubwira ko navunitse arambwira ati wongere uje kwa muganga. Cyari gihe cy'amashuri twigaga icyo gihe muri University Mbandaka wari umwaka wa nyuma. Atahutse aravuga ati imvune rero sinka malaria cyangwa indwara tukuvuza akira itike y'indege ugende uzaguma wivuza aho wari uri. Uwo mwaka w'amashuri wambaniye mubi kuko nari mfite imvune. Ariko Imana yarandinze ndetse ntambuka muri session ya mbere. Imana ishimwe kuko itakoze isoni itaza yita ku bibazo nako Satani yaratuye ariko Imana iziturinda no mu bibazo kandi kadufasha ikaduheza uko tugomba gukora. Amen. Turataha icyo gihe mu kwezi kw'icyenda twongera kugera Kinshasa niho bari badutumye ariko haje kubaza ibibazo bya greve. Turataha tugera mu rugo. Tugeze mu rugo nari ngifite iyo mvune. Umwe mu bakuru bacu aratwotsa atwokeje akomeretsa umutsi muzi mwotso mwese. Yego. Akomerekeje umutsi ariko urakirirana nibwo twagiye i Burundi bijya twaciyemo ariko uratikana ariko ahageze 2005 ya myaka 19 rero tugira ngo tubabwire twatange bibaye 2005 ya mvune irangaruka. Yego. Ndango ni ijambo ryumvikana. Yego. Iyo mvune ingarutse ariko izamwe imisonga myinshi ndetse iza gutera na infection. Cyangwa kuvamwo infection imwe ariko kuvamwo amaraso n'amashira. Birambabaza cyane ngiye kwa muganga baza kuntuma ku muganga w'uruhu umudoktori witwa Kimonyo Kigali baramuzi umudermatologue. Yego. Atangira kuzantera ishinge ampa gahunda kuko azazantera buri ku 16 za buri kwezi. Yanteye inshinge mu gihe cy'imyaka 6 kuva 2005 kugeza 2011 birananirana. Yego. Imana iraturinda icyo gihe cyose cy'inshinge ndetse aratubwira ngo birananiranye ningene nshaka batubaga ahubwo inshinge nagute iyo uja kuba umwana mutoya uba warabaye igihigo. Uburemere bw'imiti yaduteraga. Yego. Atari kugenda Imana izagufashe ntukagira ingaruka z'iyi miti. Imana iraturinda bose n'ubu turi bazima nubwo tuja kubabwira ukuntu zagiye bikurikira bigomeza kuba bibi. Yego. Ariko icyo gihe cyizo nshinga Imana yaraturinze. Amen. Tuyigarurira icyubahiro guterwa imyaka 6 inshinge buri kwezi nzi byari byoroshe. Yego. Nyuma y'imyaka kuva icyo gihe 2005 kuko twari tubivuze. None rero aratubwira ati mugende mushake umuganga azababage kuko twebwe ibyo twakoze bitunaniye. Tuja kushaka abaganga kugira ngo batubage 2012 tuja kubona abaganga. Yego. Abaganga batagira umupaka abo bita ba Médecins Sans Frontières ku itariki 12 z'ukwezi kwa 3 2012 baratubaga aho kuri iyo nkovu. Yego. Batubaze bari bafite gahunda yuko bafata inyama ku kuguru bakayiteraho. Yego. Ariko basanga iyo infection irahari baravuga ngo bayiteyeho byakomera. Baragenda baratubwira ati ku 2013 tuzagaruka turebe ko tuyikoraho. Yego.
2013 nabanje kugera Uganda muri Murago ariko ntacyo bakoze. 2013 ntibaza kubera muri ibi bihugu hari habaye Ebola bari abazungu. Ego. Baza kugaruka 2014 barongera baratubaga. Batubaze batera bafata inyama hahandi bayitera aho ngaho. Ego. Baduteye aho ariko 2015 ijya nyama yanga gufata. Yanyamaje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite. Yanyamaje. Alo. Mutubabarire sinzi nirezi yayibazi gacika kandi mwihangane ariko ndagera kuco cyari kigenderewe. Yego nta kibazo. Nari mvuze kuko nyuma y'uwo muganga waduteraga inshinga aratubwira ati twende dushaka abatuvura abazatubaga. Ati bisenda niho bizagira ico bidufasha. Ego. Kuko twaje kubona abaganga batagira umupaka bazaga mu Rwanda. Ego. Bakunze kuza bakavura indwara zananiranye. Itogiye baragenda baratubaga ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2012. Ego. Baratubaga bagambiriye kuko bafata inyama kugira ngo badutere aho hari kuri iyo nkovu. Basanga hariho infection ntibagira icyo bayikoraho baratubwira ati turusubiyeyo. Ego. 2013 tuzagaruka tubwire icyo tubikoraho. 2013 ntibagaruka habaye Ebola muri bihugu baratinya. 2014 baragaruka. Ego. Barongera baratubaga bafata inyama ku mubiri bayiteraho. Bayiteyeho umwaka ariko kuko infection nagiraga imisonga myinshi igenda igaruka. 2015 ya nyama cyangwa se cya kiraka yanga gufata ya misongira yikubita inyama ivaho. Ego. Ibyari byoroshe umubiri burya ni igitangaza. Imana iraturinda. 2016 twongera kuja kureba umuganga kuko nubundi twakomezaga kuba tubabara cyane. Ego. Tuja kureba undi muganga w'uruhu Dr. Kaitankole ari kuri Teredisi agira icyo akora ariko aratubwira ati ndagira ngo mbagire inama kurikiza uko wagiye uvugwa n'ibibazo wagiye ugira. Alo. Nakugira inama mushaka amafaranga mugende mu bitaro by'Abahinde Agakane muri Kenya. Nibo bashobora kugerageza nkurikije ububabare nuko wagiye uvura batagize icyo byagiye bigufasha. Yego. Twari kumwe n'umwana icyo gihe Imana yadufasha dushaka amafaranga n'abadufashije tugenda muri hopitale ya Kenya 2017 kuri 29 ukwezi kwa gatatu badukorera operation muri Agakane. Yego. Abo muri Kenya barazumva cyane. Ni hopitale y'Abahinde ihenda cyane. Baratubaga icyo gihe Imana iraturinda n'ibitaro bitagira abagwaza. Imana iradufasha tuva aho ngaho twagize amezi 5 Imana iratugarura batubwira kuko tuzaza tugaruka muri controle 2018 turagenda na 19 2020 corona iratera iraza. Inzira rero zo kujayo zirabura. Nagiye rimwe n'indege ubundi sinongera kugenda. Ego. Rero ibibazo birongera biba binini. Aho noneho rero biva hajya mu gituza bifata ijosi n'umugongo. Abo duturanye barabizi ba Pastor Eziro Oncle bashake hano n'abandi bo mu muryango wacu barabizi abanzi uko nari imeze. Ego. Nari narageze mu buryo ndashobora gusobanura ngo mbivuge hano kuko ari impuzamahanga ariko nari mbabaye cyane. Amen.
ariko Imana iraturinda icyo gihe dutangira gukomeza kwivuza hano mu Rwanda, ariko hagati aho tuza kugira n'ikibazo cya mukuru wacu wari uje kwivuza bitwara ibintu ndetse aza kwitaba Imana. Mukuru wacu witwa Reverend Atangwa, Imana iramusarura. Twebwe icyo gihe twari twumva tutabishira imbere kuko ari wari urwaye cyane. Imana iraturinda dukomeza kwihangana. Igihe tukiri aho haza kurwara umukobwa, umwana wo murumuna wacu nawe arwara indwara ikomeye. Twibanda muri ibyo, twebwe tubanza gucumbika ibyacu. Yego. Ariko Imana irabaye, uwo mwana iramuri yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yamputse inguma zose nari mfite, yanyomoje. Halo. Alo. 2023 umwaka ushize twongera kwivuza. Turivuza mu bitaro bitandukanye by'i Kigali, ibitaro byitwa Mediyiri, Inkuru Nziza, CHK, tuza muri Roi Faisal, baducisha mu byuma. Bongera kutubwira ko bagiye kuzatubaga aho ngaho ku nshuro ya 5. Yego. Babaga ahantu hamwe, mwumve uburemere bw'ibyo bintu. Baduca amafaranga, icyo gihe hari hiyongereye ijosi n'umugongo. Yego. Baduca amafaranga menshi cyane. Ariko tuza kubiganira n'umuryango, abana n'umuryango wanje bwite, mugari n'umuto n'inshuti n'abavandimwe, batugira inama yuko byibura twaja mu Buhinde. Yego. Nuko haza gufata icyo cyemezo. Ko twari dufite impapuro, dushaka visa, badushakira n'itike no mu buryo bwo kugenda. Biroroha cyane kuboneka kuko twari twarohereje raporo medicale, batubwira ko bazatuvura. Rero tuza icyo gihe kugira tubiganirira abantu ko tugiye kugenda kwivuza, kuko twari tumaze kubona izo mpapuro. Abantu baratwitabira. Yego. Ndagira ngo nshime Imana, nshimire n'abantu, ni beza cyane. Amen. Baradushigikira, tugenda mu Buhinde niho cyane. Ahangaha mwigeze kumva mukaza mudusengera. Tugenda mu Buhinde ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4, twahamaze ukwezi kugeza ukwezi kwa 5 ku itariki 11. Yego. Imana iratujana natwe. Badukorera operasiyo inshuro 3. Yego. Abaganga batandukanye, umwe abaga ijosi n'umugongo, undi abaga mu gituza, hahandi hateye ibibazo nyine n'izo ngaruka. Yego. Byari byoroshe. Burya icyo tutangiye gushima Imana, kubona uburyo bwo kugenda, kubona uburyo bwo kwivuza, kubona ubuvuzi. Uko ni ukuboko kw'Imana dushima. Amen. Tugashimira n'abantu yakoresheje, bakoze mu bubiko bwabo. Yego. Baradushigikira kuruta uko twebwe twabivuga. Turabifite mu mutima, turabifite no mu nyandiko. Turashima Imana kuko yaturinze, kuko muri operasiyo ya mbere batujyanye umunsi wose burira, turarayo, batugarura undi munsi. Ndibuka mvuye mu Kenya, narebye narimwo za serumu 2, nimwo na bombone cyangwa oxygene, ari abaganga bari iruhande rwanje. N'Imana rero yaturinze, yari iraho. Amen. Namwe mwaza mudusengera, mwebwe abaraha, imiryango, inshuti n'abavandimwe, rwose turabashima kandi dushima n'Imana n'uwo mutima, nuko muza musengera n'abarwayi, kandi twabonye ukuboko kw'Imana, kandi turabashimira cyane. Yego. Imana iraturinda, turagaruka, ubu turi bazima. Amen.
tumeze neza, hari icyo Imana yakoze. Yego. Abo tubana hano n'abo duturanye cyangwa n'inshuti n'abavandimwe n'abo dusengana, bose bazi kuko hari icyo Imana yakoze, natwe turabyumva. Yego. tubigaruriye icyubahiro kandi duciye bugufi no kubashimira mwese muri rusange, umwe ku giti cye no muri rusange, kuko ndashobora kuvuganirinze kugenda mvuga abantu kuko hari abamfashije muri rwa rugendo rwose. Twatanze amafaranga menshi, twagiye mu bitaro, abantu baratugwaje muri Kenya, abavandimwe, abantu hano mu Rwanda batanze ibyabo, aho mu Buhinde barashyigikiye. n'ubu kugeza ubu nyine twababwira umubare w'ibintu twatanze ntitwabishyira hano n'ipfundo ripfunditse, tutashobora kubasha gupfundura uretse kugira neza kw'Imana idushoboza kugira ngo ibashe kudukorera ibyo ngibyo. Duciye bugufi, amagambo yacu araze. Turangize tubashimira cyane. Dusoza turashimira Imana yaturinze kuva ibyo muri izo nzira zose. Imana ishimwe cyane. Twongere dushimira abantu mu byo bagiye bakora ku bwacu. Ntacyo twakoze turi beza kuruta abandi, uretse Imana n'urukundo Imana yashyize muri abo bantu kugira ngo badushigikire. Turashimira turashimira umuryango wanje muto n'umugari, Yego. abari mu Rwanda muri diaspora, abakoze, abo twegeranye, abo twavugisha n'abo tutavugishije. Yego. Turashimira inshuti n'abavandimwe, turashimira urusengero n'abaturanyi, Yego. abo bagize ukuboko kunini. Mwebwe muri aha mwahe mwumva ubu buhamya. Yego. Tuboneyeho no kongera kubashimira ukuntu mwadusengeye muri uku kwezi kose. Amena. Twagendaga tubikurikirana, abari muri Canada abantu bagiye bambaza, muri Amerika n'ahandi no hino rwose. Nongere nshimire umuyobozi wacu ahangaha, n'umwana mwiza, iwe yaratwihamagariye aratuganiriza no muri iki gihe. Numva mufite igishaniro cyiza mu izina ryiwe no mu izina ryanyu mwese. Turabashimiye cyane kandi duciye bugufi kuzo mwadukoreye zose. Amena. Kongere dushimira nabo mu muhana wacu wa Mugeti, Rango na Kibogeri, Yego. n'umuryango wacu wa Gisenyi wihariye tuvukamwo. Baradushigikiye, baradusengeye, batubaye hafi. Imana ishimwe kandi Imana yo mu ijuru yo kwizerwa no kuringirwa. Tuyigarurira icyubahiro ku bwacu. Twavuze magufi, ariko uwatubaza ni maremare. Yego. Ariko mwongere intego rero y'ubu buhamya ni ukugira ngo dufatanye Yego. gushima Imana. Twasomye amagambo yo muri ibi bice havuga ngo umutima wanje himbaza Uwiteka, birya wavuze tutukibagirwa ibyiza yadukoreye byose. Yego. Yego. Ibyo ni ibyiza Imana yadukoreye. Amena. Amena. kandi bikishe ari Imana namwe zikoresha abantu. Twongeye gusoma igitabo cyo mu Gutegeka, avuga ngo wirinde gusa. Yego. Urinde umutima wawe kwibagirwa imirimo yose izo wiboneye. Izo nizo twagiye turebesha amaso. Imana izaturinde kubyibagirwa. Yego. Ibyo yadukoreye n'ibyo abantu badukoreye. Ariko turashima kuko ikoranabuhanga, ngira umuco wo kwandika biriya zose narazanditse, ndabigiramo, narazanditse no mu gitabo. Yego. N'umuntu wese wagize, nabonye n'umuntu watanze amafaranga 500. Yego. Ndamushima, mufasha n'uwatanze 1000 mu kudushigikira. Yego. Imana izaturinde tureke kwibagirwa uwo ari ku rutonde rw'abadufashije. Imana izaturinde kwibagirwa ibyo Imana yadukoreye twiboneye n'amaso yacu. Tuzatubibwira abana bacu n'abuzukuru bacu, baraduteze turabibabwira ko Imana yadukijije. Yego. Ikindi Imana izidukorera ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Ibyo se abantu badukoreye badushigikiye,
izo ni bya bindi imana ibiruta cyane ibirenza cyane mutima wacu tuzabizirikane tukiri muri ubu buzima imana yatongeye kutugarurira hari icyo imana ikitegereje kudukorera. Turabashimiye cyane kuko imana yadukoreye ibirenze kure ibyo twasabye n'ibyo twibwiye, ibikoresheje ubwayo ibikoresheje n'abantu. Ni ukuri turashima imana, tuyigarurira icyubahiro, duciye bugufi. Batu b'Imana baraha benshi baranzi, twarabanye, twarakoranye, twaraturanye, turavukana, ari bakuru bacu, ari abavandimwe, ari benshi n'inshuti n'abavandimwe. Ariko mwagize neza, amagambo yacu araze ntitwayarangiza, ariko mwumve ko tubashimiye muri rusange kubyo mwakoze, kuko twirinze kugenda tuvuga dufite amazina y'abagiye bakora, iyo turayafite. Nimugire ngo mwaribaga, ariko rwose duciye bugufi. Abantu bagiye badufasha muri rusange, mu burambuye twarazanditse, tuzakomeza ikoranabuhanga iriho, tuzabibika kugeza ubuzima bwacu tukiriho, n'abana bacu batakiriho bazasoma ibyo bintu. Imana ishimwe kandi imana ibagiriye neza. Tunejejwe rero no kubashimira, twongere tubashimire umwanya mwaduhaye, twongere tubashimire kuri iki gipindi. Ubuhamya rero si nk'ijambo ry'Imana, cyane cyane nyirabwo niwe ubwumva kuruta uko abandi bazumva, ariko ijambo ry'Imana iyo rivuga biroroha cyane, kuko urisangiza umuntu kuba barizi cyane. Ariko nanone ku bike tuvuze, muzo tuba twateshutse, mu bwo tavuze neza muzakira, ariko twashakaga kubashimira no gushimira Imana. Imana ibagire neza kandi iriyo gushimwa. Mureke dusenge gatoya turangize, kandi twongeye kubashimira duciye bugufi. Murakoze cyane. Uwiteka Mana yacu, Mana ishobora byose, itazigira ikinanira, dushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye. Dushimiye kuzo wakoze twebwe, uretse kugira neza kwawe n'urukundo rwawe, wadukunze tutari beza, ariko wagiye udufasha, wagiye udutabara mu ntambara nyinshi twagiye dutegwa, nizo tutavuze. ariko uri Imana nziza, uri Imana ishobora byose. Uzaturinde kwibagirwa ibyiza wadukoreye byose, uzaturinde, uzadufashe kuzirikana ibyo abantu badukoreye tutabashaga kwikorera twenyine, ubwanjye cyangwa umuryango wanje mutoya. Imana yarabikoze icishije kuri buri wese. Umugisha abo bose, ni wowe udutanga umugisha, izabiture ibyo bakoze. Twebwe turabishima kandi tubaha umugisha, ariko cyane cyane umugisha wawe tuzi kuko uzabitura muri wa munsi cyane kuruta uko twabivuga. Urakoze Mana muri uyu mwanya, turagushimiye kuko ukomeje kuturinda. Urinde bene data, dusabiye n'abandi data bandi benshi bafite n'ibibazo bitandukanye, ariko wagiye wigaragaza. Ukomeze wigaragaze, ubuntu n'amahoro bubane natwe, bubane namwe kuva n'iteka ryose. Twongeye kubashimira, murakarama. Imana ishimwe cyane kandi izikomeza ibagirire neza. Icyubahiro ni cy'Imana. Amen.